Webafowethu sekuqopheke umlando omkhulu ke la endimeni kaMaskandi ke igcokama ke elisha ke lihlabana ke ngeMulti ke Platinum ke award ke lapha ke linikwa ke ngabakwa Razer ke lesicoco ke lapha ke lento ke isabalalela lapha ke inkundleni zokuxhumana ke emva kokuthi ke umthandeni ke asibongele ke kanje ngale kokuthi ke ngikufunde ukuthi umthandeni utheni ke ake ngiqale ngibikelela abaqala ukusijoyina ke kuleli khasi ke ngithi nje sanibonani bafowethu ke ngicela ngicela button ka subscribe ke ukuze ke kube lula ke ukuthi mengifaka indaba ke nisheshe nithole bafowethu ke nawa ke amazwi ke abhale ke umthandeni ke lapha ke igcokama elisha ke uthe ke Multi ke Platinum Awards ke lapha ke wase ke ethi ke selokhu ke lenyuke njalo ke izinga ke bafowethu ke wathi ke uyabonga ke lapha ke kusho ke lona ke igcokama ke elisha ke lapha ke laqhuba lathi ke lapha ke lalela ke mshana ke ushatini ke uhambe ke uphele ke kumuntu ke angeke ke silingana wathi ke owafika kuqala ke uyophupha futhi ke kuqala kusho igcokama elisha lenkulumo ke libhale emva kokube ke lithole ke imbiko ke yokuthi ke selihlabene ke lapha ke kwabaka Razer ke lihlabana ke ngendondo ke engakaze ke itholwe umculi ke kaMaskandi ke yize ke noma le ndondo ke indondo ke eyake yaba khona ke kwamanye ama genre ke akhona ke kula kwi industry ke yezo music ke kodwa kuMaskandi ke iyaqala nje nqa okukhomba khona ke ukuthi igcokama elisha ke lenze kahle kakhulu ke lapha ke into yalo ke iyabonakala ke njengoba ke imklomelo ke isiqalile ke iqhamuka ke lapha ke abantu abaningi ke sebephawulile ke ngalolu daba ke abanye ke balokhu ke bedefendile ke ngendlela okuhlukahlukana ngayo ngoba siyazi bafethu ukuthi ke lana ke kunama Blue Nation ke kuphinde kube nama Red Nation ke igame ke enkulu ke le ekhona nje endimeni kaMaskandi esiziyajwayeleka ke la endimeni ke bayadefenda ke abadefendayo kodwa ke leli goli ke athi ama Red Nation ke selingaphakathi kusho ke abantu ke enkundleni ke zokuxhumana indondo ke lebafethu ke esikholwa ukuthi ke wonke ke indawo ke bazombongisa ke umthandeni ngoba ke kuyinto ke eqala kuMaskandi ke sike sabanabo abaculi ke abadumile ke singabala ke abaduma kakhulu ke umgqomeni ke nomtshengiseni kodwa ke abakaze bafinyelele ke kuwona ke lo mqomelo ke noma ke kule ndondo kodwa igcokama elisha ka likwazile ukuthi ke uNkulunkulu walo nedlozi lalo ke alibheke ke likhuphuke ke limentabeni ke likwazi ke ukuthi ke lithole ke lona ke bafowethu thina ke ilezi ke bese kuphathele zona la kwesiqiniseko SA Media ke ungakhohlwa ukusubscribe.